सरस्वती सहस्रकोटिधारिणे नमः। पूजा गरिदिनु त बत्तीको। हरि ओम नमोस्तु नन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सरस्वती सहस्रकोटिधारिणे नमः। यसलाई पूजा गर्नु त पहिले। ओम जय देवा देव एटाना देव शर्मा महिमा अन्यमा तस्मन्द सुषुम्नं जतन म पवित्र वैष्णव सविता वक्षणे चन्द्रन पवित्र सूर्य सरस्वती सदा पवित्र गंगे जय मुनि आउ छोरी आउ बाहिर आउ नर्मदे सनिका बलि जल स्मिशन पुष्पम आउ त्यहाँ पूजा पूजा हेर्न पवित्र निकाले लगाउनु पवित्र वैष्णव सविता वक्षणे चन्द्रन पवित्र सूर्य सरस्वती सदा पवित्र पवित्र पुत्र चन्द्रन सदैवमा उसको टुक्रा जलले छर्कनेछ पवित्र वस्त्र वस्त्र विवाह यसले पुण्य विकास सबै आउ हेर त पुजी पुजी आउ पूजा आउँछु पुनातो पुण्डरी काक्ष पैसाहरू ल्याइरा त्यहाँ